ngena mntwana phela kumina la Indaba emayelana nani? Ngokusefuna ukungena nje. hayi Sizwa ujabule kakhulu ukuthi Ingonyama namhlanje ihlanganisa isizwe sayo nangendlela eyenze ngayo. Uzuthokozela kakhulu. namhlanje ngizoqala ngibingelele isihlalo sobukhosi bakwaZulu ngibingelele uBhejane Phuma Siqunade bekuvalele ngibingelele umntwana waphinda ngene ngibingelele oshaya Mpande nocetshana osenza ngakhona ngoba ngilapha emashobeni nje ngoba ngilapha nje ngisondele esihlalweni ngoba ngiyabona isihlalo sakithi kwaZulu masiqhelile silahlekelwa inhlonipho nabantu abaningi akabasiphathi ngokuqonda ukuthi inhlonipho abayazi kanti mina ngisengisondela nje ngoba bengihlala nomnikazi waso Bhejane Phuma Siqweni angithi ngiyangithola intatheli ingakho namhlanje ngithatha isinyathelo sokuthi ngibone ubayede ngimchazele ngithi isizwe sakho lesisibumbe ungabazondi futhi nabantu ababhekene nawe babuyise ngabakwini inkosi yabo ngoba umdlombane wayethanda ukuthula ngathi ngamchazela ngathi mina yimi engakutshena mina uhamba kukhona ubayede ngathi nansi Ingonyama ukhonjwa yimi ngakahlala esihlalweni manje ke ngimtshena manje kwekabhoqo Ngiyazi. Ingonyama yamaZulu ngoba bengisezingeni lokuthi manje bengihlala nomdlokombane izingane zakhe ezithandi umdlokombane ngoba ngitshena indula nje umtimande ngithi mina akufuneki nihlale eduze kweNgonyama abafowabo bengekho inkosi iphashwa ngaba kwabi inkosi lokhu sekwathi inhlo futhi umdlokombane ngihlala nje bayithanda zonke izingane zakhe umdlokombane ayikho ingane yakhe umdlokombane ethi mayithinteka ingane usedene kayithandi yikho ngithi Ngonyama silesikhulu wena ubaba lapho konakele khona Zulu wonkani nikhanda lethu nizinqola thina yini umsamo wethu secela ukuthi ibumbane indlunkulu kaZulu kube nokuthula isendele kaMdlokombane libuyisane izwe lenu liningi bengihlala naye mina wayesevele neplan yokuthi uyothatha umfana embeke kwenye district amthathe emunye kwenye amadodana khonke lawo makhosi lawo ayo reporta lapho ebese buya esezo reporta kuye ngoba sasikhuluma khona ukuthi akasakwazi ukuthi isihambe manje ngeke ngikhuluma into eyiningi lapha intatheli ngoba izinto zasesigodlweni ziyagodla ngoba kukhona ukujulile kufanele ngugodle Okunye osiphetha dokotela wathi ukhuluma ngenduna ukuthi induna yesigodlo. cha umtimande lona uyinduna yasemashobeni umtimande ngoba induna lapha emashobeni nje ngiyacela ukuthi bafowethu simhlonipheni namakomiti awakhona weNgonyama namakomiti la ekhaya simhloniphe njengenduna nezinye induna futhi zimhloniphe umtimande lona ngoba lapha emashobeni nje ngangihamba naye mina umtimande ngesikhathi sikaMdlokombane bonke nje laba engangihamba nabo ngikhathi kaMdlokombane nanga noprofessor nje uprofessor lokhamgayo bengihamba naye ngikhathi zomdlokombane wena obhala umlando wethu waZulu nanga uprofessor uNcumalo angithi uyabo abantu ababhala umlando wethu kwaZulu nabantu futhi ababesondele kumdlokombane kakhulu manje ke ngithi mina Ndlunkulu sizwe sonke nawe Mdlokombane lapho khona sibumbe isizwe sakho futhi nawe Mdlokombane lapha khona ulwela uZulu nawe mntwana singahlala abantu bezodliswe lethu abanye beligijima belifuna ngaphansi abanye begijime beze lapha eNdlunkulu bezoluthi Ingonyama ngeke sikuvume lokho thina masaphila thina begijime beyisayinise singazi bisayinini kufanele ukubathatha abantu bahambe naye Ingonyama sizokuthiwa Ingonyama sendaweni thina singatsheniwe sofike sithini kumdlokombane masingakhuluma amaqiniso Ingonyama lena manje ngikhulekile kuyo ukuthi ayiqoqe bonke abakwabo bekwazi ukuhlala phansi nabo bafowethu yini enifisayo singeyini singayisebenza njengenkosi uyabo ngoba ngeke sisakujika lokho osekwenzekile yikho ngithi nalapho khona Mdlokombane lethu ukuthula eNdlunkulu ungisho uNdlunkulu bakho bonke ubathanda ingane zakho zonke wawuyithanda ngangihlala nawe yayinele ingane yakho ungathi nje khwasha ingane usiyothetha impela kwamina uzungishayele uthi kunengane yakhe esindaweni ethile manje emfana etshene mina ngo3 ngoba phela uMdlokombane ubeke engishayele ngo12 ngilapha ekwagudla usungane ethi we3 second ngithi mina bayethe ngiguqa phansi mayikhuluma nami ngocingo ethi ukuphi mfana ngithi mina ngilapha ekwagudla usungane ebesethi woza lapha ebengathi nje kulapha enqulwini ngotatazela ngifuke khona ebusuku ngibelesela imoto yebo ngifike ngithola ihlezi isilwane
sokuthi sisuke isilwane sithi akuhlatshwe intondolo bese sisosa bese ena kuyaphela. Ngibonge kakhulu nabantwana nje bonke ukuhlanganisa nje indlunkulu umntwana waseyibindini okhulumela indlunkulu umntwana Thulani ngokuthi nje naye abe khona ekhaya njengoyise wesilo nezinkulumo zakhe ngiyithande kakhulu umntwana waseyibindini uyakhila indlunkulu. Namanje ngiyacela ukuthi sibambeni bafowethu nama officer la ekhaya nezinduna zonke la ekhaya ayeke ukubangela ingonyama, yeke ukuhlebana ifunana ikhundla zibangela ingonyama lento ekuthiwa iheadache ngesilungu. Ningahlali ngomunye umuntu nduna zinduna nani nina enisema officeini nihleba abanye ngoba nifuna ihlalo nizobangela inkosi iheadache. Hambisani inkulumo enkosini senihlazile inkulumo ngoba inkulumo inkosi akufuneki ibe nestress. Inkosi kufanele inkosi niyeke ibuse. Ngiyanifundisa bafowethu, ngiyanifundisa yekanje ukuhlebana bethu nje sethi awunayo induna intshontshe umlenze, awunayo induna intshontshe isisu senkomo. Cha bo itsheni induna thathe sibuyisele ebhodweni khona enye induna intshontshe yafaka ijazi ayikhumbulanga kimi yafaka ijazi thathe sithi bahle bahlabolo ngomntu manje sokuphuma ijazi. Ayi abantwana bacishe bakhala abantwana ngiyakhumbula.